I dalje pratite Rano jutro sa nama ovoga jutra Miodrag Rakočević. Dobar dan, dobrodošli. Direktor Kulturnog centra Čukarica. Gospodine Miodraže, donosite nam ovde neke nove, lepe vesti. U pitanju je 24. muzički susret Jesen na Čukarici. Da li sam u pravu i ako možete nešto više da nam kažete o toj manifestaciji? Da, dobar dan vama i vašim gledalcima. Pa da, Kulturni centar Čukarica u okviru svih svojih programa, što tradicionalnih, što redovnih, ima i nešto što se zove Jesen na Čukarici 24. put ove godine. 24. Ako bi krenuli malo o istorijatu Kulturnog centra Čukarice, onda mogu da kažem da je osnovan negde, boga mi, pre 70 godina, da pre 60 godina dobio svoju zgradu na Banovom brdu, a da je, kako rekoh, pre 24 godine pokrenuta jedna muzička manifestacija Jesen na Čukarici sa ciljem da se čukaričkoj publici ponudi, naravno i šire, ponudi kvalitetnija muzika u odnosu na onu muziku ili u odnosu na ovu muziku koja se u širem smislu sluša. Tako da smo od samog početka, od pre 24 godine, mogli da ugostimo čuvena srpska imena operske scene, tako da bih pomenuo samo neke. Recimo, tu je pevala Jadranka Jovanović, Oliver Njego, Mirjana Trumbetaš, Sofija Pižurica, Dragana Jugović, Del Monaco, Jasmina Trumbetaš i tako dalje i tako dalje. Gostovali su i mnogi, kako tu, lokalni, jel te, bendovi sa brda, tako i širem Beograda i Srbije. Tako da mogu da pomenem, a vidite, Jugoslavije, Parni Valjak u vreme Jugoslavije. Parni Valjak je gostovao jedne godine. Naravno, naši Ortodoks Kelts, oni su naši Brđani, Jana Sofrenović i mnogi drugi. Ove godine ćemo, s obzirom da poštujemo sve ove mere koje su nas ovako zahvatile, odnosno ova epidemija, nazovi pandemija ili kako god već, poštujući sve te mere, mi smo i ove godine pokušali da organizujemo. Znači, korona vas nije omela? Pa ne smemo se predati. Mislim, kako? Kako uopšte, da. Organizovali smo poštujući sve te mere i gledali smo da ovoga puta bude zastupljena što šarolikija muzička scena, da je tako nazovem. Pa tako da imamo od roka do etno poeca. Aha, svašta nešto imamo, da, znači. Tako da ove godine 21.9. ovog meseca počinju ti susreti Jesen na Čukarici. Otvara orkestar gitara pod imenom, oni se zovu Rock Cirkus i samo ime kaže da su u principu rockeri. Oni će nam nešto, njihov program se zove u stvari muzički vremeplov, tako da će na repertoaru biti muzika Deep Purple, Jimija Hendrixa, Janis Joplin, Beatlesa, Rolling Stonesa, AC/DC i tako da, Metallica, Queen i tako dalje. Oni će to lepo predstaviti. Mi inače sa njima sarađujemo dosta dugo. Sarađujemo od njihovog osnivanja. Oni su jedan mlad orkestar, čovjek koji ih vodi, jedan divan muzičar. Lepo ih je organizovao. Svi su mladi, svi su lepi, svi su talentovani. Tako da je s njima uvek uživanje. Već sutradan, 22.9. grupa Ogrlica od Bisera kulturno-umetničkog društva Abrašević. Oni će izvoditi starogradske izvorne pesme i romanse. I oni su također naši, pa mogu slobodno reći, saradnici. Družimo se dosta dugo. 23.9. hor Lučinuška će pevati. Lučinuška je inače ruska reč i znači lučije baklja, a oni nisu baklje, nego su svetalca, ako tako mogu da kažem. Oni imaju koncert pod imenom Veče slovenskih pesama. Sa njima također sarađujemo i mogu vam reći da svi koji vole te slovenske i ruske pesme, uopšte pesme koje se naslanjaju na taj melos, da dođu, bit će pravo uživanje. Već 24.9. kako rekoh, etno muzika, ovoga puta nastupa
etnopojac, ja ne znam kako se to sad zove, pošto je u pitanju devojka, Sunčica Stefanović, etnopojkinja, ako tako možemo da kažemo, sa etnomuzikom, u stvari etnopesmom. I tradicionalno, pošto na Banovom brdu postoji muzička škola Vatroslav Lisinski, 25.9. Muzička škola Vatroslav Lisinski koncertom pod nazivom Muzika mladosti. Pošto je mladost subjektivna stvar i širok pojam, svi zainteresovani naravno mogu da dođu da čuju šta je to muzika mladosti. Ono što moram napomenuti, prosto hoću, ne moram, hoću da kažem da su svi programi su, za sve ove programe je ulaz besplatan. Tako da, dragi moji Čukaričani, dragi moji Brđani, Beograđani, svi zainteresovani za ovakvu vrstu muzike, a videli ste da je program šarenolik. Dobro, došli ste od ponedeljka 21.9. pa do petka 25.9. na muzičke svečanosti Jesen na Čukarici. Detalje o ovom koncertu možete kao i uvek vidjeti sve detalje na našem sajtu, odnosno na našim tim društvenim mrežama. Ono što također radimo svake godine, a tiče se Dana evropske baštine, gde mi također učestvujemo svake godine, to je da je 25. septembra u 19 časova Muzej sporta i olimpizma Fakulteta sporta i fizičke kulture kod nas otvorit će izložbu fotografičko nasleđe u službi obrazovanja. Ovaj fakultet organizuje i besplatne radionice za učenike pod nazivom Fotograf napravi svoj sportski poster. To je sve, kao što rekoh, u okviru Dana evropske baštine. Znači, to se održava od 25. septembra. Od 25. septembra, od 19 sati otvaranje te izložbe i bit će i besplatna radionica koja će naravno biti, ima svi detalje na sajtu i na našim društvenim mrežama, ali u okviru Dana evropske baštine, a u skladu sa ovogodišnjom temom pod nazivom, tema je obrazovanje i nasleđe, biće održano i 2 predavanja u ponedeljak 5.10. u 19 sati. Priče o staroj Čukarici i još ponešto. Predavanje će održati doktor Vidoje Golubović. Sreda 7.10. u 19 časova također još jedno predavanje. Da. Nešto o digitalizaciji u zaštiti kulturnog nasleđa. Predavač je također jedan vrstan profesionalac. Dejan Masliković, pomoćnik ministra kulture za digitalizaciju kulturnog nasleđa. Ja sam već na nekoliko predavanja gospodina Maslikovića bio. Mogu vam reći da su mu predavanja fantastična. Prosto da ne verujete koje sve teme u kulturi postoje u kojima živimo svakodnevno, a na njih ne obraćamo pažnju. Tako da, eto, dođete da čujete nešto što će vam možda proširiti svest, ajde da ne kažem nacionalnu svest, ali u svakom slučaju svest kulture, pa bar teritorije na kojoj živimo, da ne kažem i šire. Recite mi, da li su i za ta predavanja ulaz je slobodan? Sve je otvoreno, pozivamo sve gledaoce. Slobodan, tako da su pozvani svi kako Čukaričani, tako Beograđani i diljem ove naše lepe Srbije da dođu svi zainteresovani. Verujte mi, bit će vrlo interesantno. Zašto kažem bit će vrlo interesantno? Mi smo do sada sarađivali sa ovim ljudima i nije bilo promašaja. Nikako nije bilo promašaja. Sale su bile pune. Pretpostavljam da je svake godine sve interesantnije i interesantnije. Jeste interesantnije i veći je odziv, ali ovoga puta moramo da poštujemo mere, propisane mere
Tako je, u znači vezi sa kogo svim bude ovim, dolazio, da. obavezno maske. Pa, obavezno maska i imamo ta zaštitna sredstva sa kojim se Dezinfekcija ruku. uradi dezinfekcija Jasno, ruku. jasno. U skladu sa svim merama se dezinfikuju prostorije, sve je urađeno, sve se radi već i sve će biti urađeno kako treba, odnosno kako te mere nalažu. Sad, pomenuli ste ove radionice. Mene interesuje, malo pre ste mi to rekli, postoji ta neka interakcija sa gledaocima, tačnije vi imate neki konkurs, kako sam vas razumela. To nam je nešto novo. Mi uvijek imamo tematske radionice što organizovane što u saradnji sa školama, što sa građanstvom, odnosno sa decom, pošto smo tu prvenstveno zbog dece. Ne kažem da ni stariji ostali, svi mi ostali ne možemo da dođemo, ali pošto ostaje na mlađima svet, je tako, onda bar da pokušamo da vaspitavamo ili da vaspitavamo najmlađe. Tako da smo ove godine, tačnije prošle godine, smo pokrenuli nešto što se zove konkurs koji se zove Ja bih stihom da ti kažem. O čemu se radi? To smo predstavili široj javnosti tako što smo angažovali neke naše prijatelje glumce da odrecituju nešto, da kažu neke stihove poznatih srpskih pesnika ili da otpevaju. Tako da su oni nama izašli u susret i odrecitovali i otpevali po nešto. Tako da primjer toga može da se vidi i na sajtu i na Facebook strani i na svim našim društvenim mrežama. A o čemu se radi? Da svi zainteresovani koji vole kazanu ili pevanu reč snime kraći videoklip. Znači koliko traje ta pesma u svojoj interpretaciji i pošalju na adresu Kulturnog centra Čukarica. Kad kažem svi zainteresovani koji vole kazanu reč, mi imamo nešto što se tiče pisane i čitane reči. Čitalačka značka, ali o tome ću drugi put kad za to dođe vreme. Dakle, svi ovi koji vole kazanu reč snime svoj videoklip, pošalju na adresu Kulturnog centra Čukarica. Umetnički savjet će odabrati najbolje i ti najbolji će biti, kako se to danas kaže, okačeni na naše društvene mreže gdje će moći da se vide. U perspektivi smo zamislili i naravno neke nagrade za najbolje, ali da ne otkrivamo sada. Da ne otkrivamo previše, dosta smo zagolicali maštu. Hvala vam, gospodine Rakočević. I eto, dragi gledaoci, imali ste prilike da čujete gospodina Rakočevića. Svi ste pozvani, ulaz je slobodan, znači od 21. septembra 24. muzički susreti Jesen na Čukarici. Hvala još jednom.